Perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silahkan Pak Ustadz. Ya. Soal pertama untuk anak kami Nadia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريحم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Soal ketiga, Fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah tuntas. Gimana Pak Ustadz Yuni Maha komentarnya Pak Ustadz, silakan. Ya baik, alhamdulillah tuntas, lancar, tidak ada bel, bagus tajwidnya, maksudnya. Cuman ada catatan Ustadz tadi, mungkin ini tidak sengaja tapi terpeleset ini. Dhammahnya kurang tajam tadi, ada 3 kali ya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum. Wa wailul lahum, lul dengan lul beda ya. Kemudian pada soal ketiga, wallahu ya'lamul mufsida. Tadi terbaca wallahu ya'lamul mufsida. Mul dengan mul beda. Walau sya'allahu la'anatakum. Beda ya. Itu tadi mungkin tidak sengaja mungkin, tapi nanti jangan dibiasakan gitu. Usahakan aja. Ini biasakan dia tajam-tajam ya. Kemudian tadi kadzalika yurihimullah, hanya seperti H kecil tadi. Ya, ini nanti diperbaiki lagi ya. Kadzalika yurihimullahu a'malahum, seperti kepedasan tadi. Hey, gitu. Dari H kecil seharusnya dari H besar ke harusnya H besar pindah ke H kecil gitu. Nanti ini jangan terjadi lagi ya. Baik, terima kasih. Oke, dari Pak Ustadz Rafi'i Munir silahkan. Alhamdulillah ya, lancar hafalannya. Kemudian kalau bisa dimodifikasi karena memang lancar kan, iramanya divariasi kan. Ada yang dari awal irama itu dikombinasi dia. Satu, yang kedua seperti itu tadi mungkin tah pleset. Saya minta coba diulang. Kadzalika yurihimullahu, coba dibaca. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Ini baru benar. Tadi mungkin apa ya, pleset. Kadzalika yurihi, itu H besar. Kemudian coba ulang lagi. Innama ya'murukum bisu'i, nanti berhenti di wa antaqulu. Coba. Innama ya'murukum
والفحشاء وأن تقولوا Ya, jangan pakai nun kecil. Wa an taqulu, jangan ada ekornya nun. Wa an taqulun. Nah, selalu ada nunnya kan. Dia asalnya taquluna, tapi karena didahului oleh al masdariyah wa an taqulu, jangan wa an taqulun. Nah, jadi nunnya bertambah, nun kecil itu nggak boleh seperti itu ya kejadiannya. Nah, kalau kita nggak dengar, nggak itu perhatikan ya seolah betul, tapi ada penambahan nun pada ujung taqulun itu. Wa an taqulu, satu alif saja dia, jangan berekor ada nun kecil ya. Baik, makasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih untuk Nadia Husna Fadilah. Silahkan kembali ke tempat duduknya.